could the anniversary no Kigali. This year you could Dubai. Obi say I technician and yes, I'll be trying to my wife no go ebon de bi atie. We hear adwuma wo Sompa FM ana Sompa TV a wo nipa bi anka ho. Enti no enne no ye nkyerɛkyerɛ no wɔ screen so board no so na ye call breaker ɛyɛ sɛ ne be ya wo bɛka ye ho ne yakɔ Dubai ne binti ɛna ye say every healing point da bia no ɛyɛ just 4 minutes 48 seconds wo besua ne nyinaa gu tirim na ye bie phone lines no in December na we could see ye bie ne ntɛm o sɛ na be ya ye behu wi na no na yetimi aye no ho nkratasɛm ne bia na ye kɔ a ne ye ne nakɔ adwuma ye ni bia so ehu nipa bia anka ho because mo de munim dada no obi be sha da akire ma me atena ase wangaza pe sika ne fa ma me ko Dubai no da ache hema Amadokas. Hello doctor. Me gidi se wapomu ye Doctor mpacha me ho ye pa. aya no ma me one so kakra ma me aya no ma ne so kakra ma me na minim ene obo akogya eye obo asiki eye ni ntina ene wantimi amma studio ya na Mpacha wadam ma ani o. Okay. All right. Health news of the week won saka na watching nyina wo de ma yetiefo ne ahwefo no eneden yetie. Doctor medase panse wama mesa akonya we. Mefa dwumade we so chia Sompa TV ahwefo ene Sompa atiefo nyina Sompa Kumase 93.1 FM ena Sompa Sinyane 98.9 FM ena radio stations a aka nyina omufa dwumade we live no mechia atiefo nyina se omagebre na omutie. Health news of the week ne de afei na me ba besha ase Mesha say free Ghana Health Service for Eddie Abase. I was still making sure, and I see a show say, and more under 5 years, Omunya 5 years, no polio vaccination na air course no, Omumaki yourself crying in na Ebenya be send a beya, ya railway and command home so. Na Ministry of Health for so there, I must say, I was Obiara, a man and need ho, na Accra, Onyanya 5 years, no, Omumaki sure, say Accra no, ebefa polio vaccination ni bi me to aso na me call breast cancer say na betu just say breast cancer number 1 killer eku Ghana for mapa ye fa nipa be 4650 ma ya hwe o wana so ma diagnose o so more breast cancer no emu 2000 enewu annually ewo Ghana ha say chairperson Emma Ghana non-communicable diseases alias Dr. Beatrice Riafa Ado ena edi atu just e was a Ghana for nyina hye ne so se wo hu sentesan bi aba wo no fonema e was a wo hospital na ukohwe ne hu se e bia na eye breast cancer yi bi anase enye no esan se ekun ema annually bia no ema 2000 enewu e wo Ghana me to afa na me ko Ashanti region say de abetu just say Ashanti region na LED HIV AIDS 23,495 people omo tested omo for HIV no emu 4,000 and a year positive. Regional coordinator Dr. Thomas Ejaku Opoku Emma HIV AIDS no and a editor just say Sani Padudu we and anya HIV ewo Ashanti region eno na koba se omo na lead the whole Ghana omo na lead HIV AIDS yare no ye fa 57% Emma enkra ya wo ma anase mamefo awo ma ba wiase a bebre na omo nya omo exclusive breastfeeding no omo ma nkra no adwane foforo a wo senka omo ma omo ye exclusive breastfeeding no se na be ya 6 months no ansa na nkra na didi no omo nya ne sa na emum omo ma nkra na adwane enti Mrs. Veronica Kwate oya deputy director nutrition Emma Ghana Health Service ese obi biara nhye ne so na enkra no omo exclusive na be ya omo nkofa yare bi omo ebi se bi akra ne benya obeye obesity na se ebia na ne yem be kan ne kakra na se ne ho kra besesa ebe ma akra no akwakonya implications bi enti se wo ya akra ne exclusive dia enwane no bi akra ne nya ewo ne nipadwo na odi benyi no obenya ne nyina wo no funsuo ne mu nti obiara enhye no so na onye ne saa World Childhood Cancer Month September year omo launch no Accra
September yi na ɔma hyɛ aseɛ a enyimako bebree ɛna ahyɛ ase no World Health Organization, Ministry of Health, Ghana Health Service, Roche Pharmaceutical Limited, Clinton Health Access Limitation, ɔmo nyinaa Lifeline for Childhood Cancer Ghana, Kwalebu Teaching Hospital, Konfano Teaching Hospital, ɔmo nyinaa across the country, nurses foɔ ne doctors foɔ nyinaa ɛɛboa sɛ ɔmo bɛ raise awareness sɛnea ɛbɛyɛ a sɛ wohu sɛ akwaraa no symptoms bi anaasɛ signs bi ahyɛ wɔ akwaraa no sɛ ɛnya a ɛsɛ ɔmo alanche childhood cancer month a ɛyɛ September yi a nti sɛ wohu sɛ akwaraa no ho adane anaasɛ wohu sɛ sanya bi wɔ akwaraa no nipadua no mu a na wode no akɔ hospital na ɔmo akyɛke Mr. Nidodo a ɔyɛ country coordinator ɛma childhood cancer ɛwɔ Ghana ɛna ɛde to dwa medin ne Daakye Hema Dorcas dwumadie yɛ si nti megya ma doctor na doctor de dwumadie no aka no atoa so ama yɛ Doctor, wabo ho modern pa nkrani say ebo modern. In fact, say all report wa I think say we far better than so we studio until me band we studio. Na anyway, ya that's pa na yi na se no ka kire obo asiki. Say offense so ohun. Bacho why. Ai, u creditors na nka obo no yi mai na nka yikoja boys obo asiki. Ona na 135 years. Ala wadi a Nyankopon ya adoma fe na wa friend na okoje na home ye nyina ebekọ bi eti boys baby a wo bia no Sompa TV any healing point 21st connect staff nyina no ye beba aba be boawo amwatimi eja onana ekwan kama dachi ma ye beda wase bebre doctor me da se pan okay afi na dwumedi na nkasa ye dey abaso afi na ya hye dwumedi na se kwan sonko so na baby a wo hwe bibia wo hwe MC abetuma fa me full shot a ka ofa free me na ase na Sompa 93.1 so so your technician papa ye kan ya no aye nka se wo we di wa bo mama na e we kire ho na de na obedua we nya full shot we ye BJ design papa we na me ka kire wo se anytime bia obehu mi wo TV de so a me ho aye fe bia no aye ono a na wo hwe atale we se ya we kese anka no ma se kusa usa ges ka fuatale we obey design am wa ka se what be we say oye nice designer me nko what da me hia ne da bo opoma talent be du akra me hia na pepepe wo de poma obi wa amonone ne pepepe the number no na MC ade ba beto screen so no bet ma minyi wa ha me say emfa ma enti the number de beto dwa no afre no anytime bia ohia ntale bia wo bia ukodi dwuma bia say ye wedding bibia no BJ design awo eye Kumase Pankrono market why ho no wo going forward ye the details and number beto ho na yetimi ahwe aboa ene ye ba behwe bibia fe ne say transient ischemic attack Sompa 93.1 ebia and then the first time I wote a obi betimi aka se ene nanka me ho de me koya me kodae ade chiye no na me pagya me nse nyeye ade chiye no na me ma me nan so a me tu ayintu ade chiye no na mano efa achim akwa kodu one side ade chiye no me bi mano na ye kasa enyeye ana ebu okran so koda ma ade chiye ansa na esi owo adwumam na wohu ya ne se na okofo 93.1 sorry free form no senko obegina na so ankoyeye adan wanya njujua yare eye stroke na eno na ne ba bedi hu nkobo na we ndia me matiti ani because stroke expert na nkisa wo bibi nti no wabeka kwam na metiti ani kakra e dia ma because ese se wan ti woni padua se a wonte ayaresa ase yare bi eye bia no e wodi efre nti ya na be se obeti woni padua se se na obeti yare na ase na wahu kwan a wode yare no be den ebeba se mi nsura anka meka kire odwam se stroke e ya adwemu yare nka mi nsura debatable but ka meka kire se stroke e ya adwemu yare na adwemu yare ne se Sompa 93.1 eno ene be mo wate nipadua na se se de nipadua no Nyankopon esiye no Nyankopon ye ne se bibia nipadua no behia ye bibia no ewom dada but obehia organ bi woni padua no mu a eno na broni beka se be initiate
na coordinate movement ewe nipadua nim enti nipadua nyankopon aye awie so hu but e was wonya one particular organ bi a eno na be initiate na sanso coordinate initiate ni say e be start so nipadua mbe so we bibia e be start say be ye o make us be to me start say rap enye se ma sheda say me to me so bet bibi woni padua ni mu eno na yes ade no na saa de kro na e wo hodom no ene ye frɛ ne say adwen no eye u brain enti say ye call board no so a minya abotre pa na minyi brain no emfa nkyerɛ ye no ye benya no the central nervous system eho na brain no ye den ewo okay enti say ukọ central nervous system na no ye nipadua no akwa a eno na hwe atenka so eno na hwe u movement so eno na hwe ye kan say batwa no lo we na mam kakra eno na hwe say obi be kasa so obi be dwen obi ebenya susuye bi obi befu obi be tekom obi be te yaw obi be nante and obi be te yaw bi ba bi ya no eye efri saa eye central nervous system na eye adwen na ye be kan wasem no enti se bibia me nipadua ne beye se mi gina sisi a wo de mai mesre eye adwen no anya adwuma mi ntimi nyede esre se mi ma me nsaso yi eye adwen no se adwen no yare be mu a mi ntimi e ma me nsaso se memu na eye adwen no sebi be ma wo be ye adwuma e wo mpem ama na ye yi be bi be sori ama watimi aye adwuma school fees e wo se wa adwen ne dey eye adwuma na wa adwen no so be ye adwuma ade ehia pa ne se emoja be free ha me say saa won saa de we say no emoja be famu saa kọ wa adwen ne mu enti adwen aduane a wodi a wotimi ye that is coordination any movement na wo ni padua nyoma bia nkenya bia be ko so padua say emoja ne be den be ko yeah no oba science be kan say oxygen rich blood e be do brain mu na mame mbie brain mu ho minya abotre pa mbie brain mu na mintimi enkyere se de brain no esitie okay so wo hwe brain say a e be kan say ye omu nchichemu ahodo mienu brain no sorry o ma nsimu miensa benye se me pese wo hu brain no na hiam na mom se ne be abete se ne brain na esi ye adwuma na hiam ye ti brain na se a ene ye bete how a stroke esi ba ene ne beboa ama wo hu se anabe mo ate ase de ntie obi stroke no ono de ne nsa friends bunkum na da form na nifa eye adwuma which is right side no ewo form ene no entimi I affected but the left side no okay ene be mu ahu se obi nya stroke a okasa enye ye obi anya stroke bo no no okasa emba obi susu anya stroke bo otimi kasa obi anya stroke ama na anu achia obi susu stroke na anu nchia ye obubu agu form complete otimi sere ye bibia obi susu stroke no sere a enye ye brain no na be mu ate ase na ohwe brain na ye omu nchichemu miensa mami yi organs ni bebre firi na ni no ne ade ni nyida firi ho na etimi nka brain ni ye na afei ye hu se ne sitie enti wo hwe brain se ya okay good ni nchichemu no ma yi ne fa no ba kwa ide efiri ho esoro ne ya fra cerebrum no eno ene hwe ema obi etimi kasa obi timi edwen obi timi esusu bibi obi etimi solve problem enne mu obi timi ete temperature ho hye me ho ayehye me ho nye hye eno na etimi ema obi ema ne nsa so no mo de ade coordination ni ade enti brain no one side no now sa excuse me sa brain ai wo hwe de enti one side no every ho no ene say ana pa me nko back na hu full size no okay back all right eti yemfa ni say okay we are full brain nko ani adwen nko a ani now sa ade na hu ni kakra ka nyina na nipa adwen no na sa nipa adwen we na hu no be ye say 60%
adwen no ne 60% no srade adwen na hu ne saa no enti se wuku aboa na wohwe na men na obosi na srade akoba hu nyina ayi se yellow na grey color bi sa 60% nipa adwen no covered by fat na 40% na aka no nsuo carbohydrate proteins ene salt ene womu na saa de na kata so yi ne kese pa no a wu ni kakrakra a medem nse ekoba yi eno ne control your speech ne saa anwumanyuma na America no eno ne beboa ya ma ya ti stroke na se no na mamenda no na ye hu bonkum ne nifa no me dan na mo hu bonkum ne nifa no okay enti bonkum ne nifa ne eso nie won say light bi blue bi dem me na ne ye good won say blue bi edem se o hwe bonkum su say ya sorry left side ni say ya wonipa bia wadwen bonkum so no eno ene control wonifa so sanka mpanyifo obebi omubu omo se nifa dware bonkum na bonkum so adware nifa me de ba english mu a o right side no ene baffle o left side then your left side will baff the other side enti no wonsa bonkum so adwen no side no eno na control all the movement and coordinations what the other opposite end ana right side no so control woni pedua no na other side enti ha mi se nko na aba be formula for stroke bia obeti ase se koba se mimi stroke na amanya no se eye mensa nifa so na adwojo ebia mensa nifa which is right side of my body no na adwojo a automatically then cerebrum na the left side na control the movement ewo mensa we so no eho no mum na ide mfom so na ba enti se mensa bonkum menai bonkum ana enya mfom so that means this side ena ide mfom so na ba mfom so na ba na ne sei nipadua na ntimi amfa moja dodo ankwa ankodu adwen ne mu the moment anipa wo hodo ma moja dodo ntimi ankwa adwen ne se de adwen ne hia na ya adwuma no eho na stroke sha che se edeba na ebetimi aba ne se bia na srade ana ye kan se cholesterol cholesterol ne bia block wontin mama moja ntimi ankodu ana se ntini no ho atimi ate baabi nti moja bia nwuna gu baabi ama na ankwa ankodu adwen bi won so a adwen ne se de wan se hunu wo board yesu yi mamye ne kese pa na hwe ne ye won se ntini wom ntini aye den ewom sa ntini ye wo sa adwen ya wo ya no so e de moja kọ adwen no ne cells ni mu adwen no cells ni mu hye no so se adwen no enya honam o enya honam eye peche enti ente se muscle se de waku nantwi a obeka se bi ede no ente sa enti sa enti na di moja ekom no se enti na bi so ho te a enso ti me de stroke ba enti apart from say emoja ne ko na enti no ente ye na emoja no ebi ya cholesterol bi esi hu kwan na enti mi ankodu adwen na mo nya stroke no ebi won so emoja no be wakodu na enti na angasa no enyoma ba ku mienu bi enti na ma pressure ba ma ate egu na emoja na nwunu egu eye wuchime na ye the most difficult stroke who treat here as a patient no o bre pass and wait me recover in most cases no ayana surgery kra na ye the best option it ma recover na se koba ne se bia we stroke na nye de enti na pai ni bi na moja na ntimi anko because of cholesterol ni ade a eno de nuro de fantastic ye betimi aboa na akọ na se wo hwe adwen ni mu se ya adwen na wo ho no mo sa no ya machire said this side and they control the other side. The left side will control your right side of your body, and then the left side of the brain no ebe control side of your body. Now, my main can say will be say difference between and I what brain no and the mind ni mu. Say me yi ade we nyina me yi ni one I say mind be anim. So, on say me yi but you obetimi adwen your life for Sompa 93.1 on Facebook. Sompa 93.1 ewo Facebook and access Sompa TV ewo YouTube adwene na me all the components ni nyina am wahwe say there's nothing like mind ewo mind no untouchable enya physical wintimi ntouch mind no adwene no wa adwene no I friend say wa man no ubrin no ubrin ni mu ana adwene ubrin ni mu na we ni
I don't know how to put the difference between the brain and the mind. But brain is one man. And I can say mind and wadrin. And I drain the ultimate found sanka. Kunipa, o papa, me said, me tea now to trim be ye margins or me mind that. And ya dear be who me mind that man I untouchable. Now, I drain no, I drain mu, I drain the money at the other than ye think. Why drain mono, which is the mind in the money at the other dream. That is difference between thinking and the reasoning. And so you will be a ordering. Oh, dream, a year, and your ma would dream, say, who you sue. Why dream, why many now they are dream, you may be unlimited. I do a grand tasum because we use both the subconscious and then the main affairs and conscious mind now they are here, Juma. It will be a bit maybe and say, if we are so crown a banner saying that we are so by one the bow we are and one the board your bow we are so what dreams are your man? I don't know, it doesn't make sense. There's no reason in it. There's no logic. But we brain no, we brain a bema what dream idea nyansa wo ma dey solve problems and say nyoma e kan ka so that is the difference between reasoning and then thinking and until we brain no e be ma this function of problem solving until obi one mo ba benya stroke no na 1 + 1 na refi because untimi enyusu brain no emfa the function e problem solving logic reasoning no nyina no function nyina e den ekọ enti kwan a obedidi a enka obehu se me fa aduane koma no ne ade nyina no apart from so ntimi man nsa so no obi obetuma man nsa so kwa na refi se na e wosi ede edidi ni nyina no ye se emoja dodo entimi ankwa ankodu that part of the body na ye brain no enunti na ye ka se emema ya na dani da nyina no ye conscious ye num ndro bi ye nom aphrodisia na ade bi na etimi aginja ye ama ye timi aye adwuma wo mpem ache no wa hwe ni ye a who deny who brain no so much important if I say blood because at the end of the day no be ma penyin no oda ho awada ho din na se moja nkomu anu aye din no e moja dodo a de be komu no e na be kire da ho oden ne kese ye ne tenten enti se o pese ye tenten ne kese ada you need the all emoja papa nka o de be kwa akodwen apesika o de be akodwen asolve problems no ebia mkase oye minister na ase bia oye sofo na ase bia oye papa o man ko school ni ade na ase o school fees no wo hia moja be kwa adwuna nka o de asolve ebia ekwan bia tutu se sunya ne kotokrom se kwan na ase ntinama 21st year free wire day akọ regional hospital ni opposite na adwene wo sanka ebia DC da asem kon ye talk about stroke na wo se otimi adwen na moja ne kwa adwen mu nya no na wakọ no ma ebia aphrodisia na body na a channel all the oxygenated blood in na kujina be manim then your brain e be lack oxygenated blood to bet menya stroke abana yi say what you say good so that is how it is intino as in as much say ye pesa ahoden dia ye ne yenwen say se nipadua ne channel moja ni nyina de kujina be manim na wo san so ye cha that means what deny brain so much what deny brain no so much ebetimi akoso a stroke of a sword nti na eturo bi a obeye some sex ni bi awie na wanya tipaye some of the symptoms e beba so obeye sex awie na offset na utifa dwao e banza be ma nyabotre nete emre dodo a woni obeye hima ansa na we release no anye sa gradually mean cause sex ma stroke be betimi lead you to stroke amano etimi ayeye so yate how was stroke e balance no ya betu ya se ya te how a stroke e dey esi ba se enyoma be na di stroke eba enyoma ben na be ma wo bi enya your friend say oxidated blood do do enko na adwim na be ma stroke aba e betima ya cholesterol se de me kan ye e bia cholesterol no mo adua ne die mu wakọ check cholesterol ya se wo cholesterol was ra ye din kan ya cholesterol ha avocado pear no mo ne olive oil a wo de be springe wo vegetables na wadi exercises ahodo a wo beye ebetimi adan aboa na etimi ato cholesterol se na beye a enkoba se da bi no cholesterol de beye kese wontini ma na betua wontini kwan mo aba benya stroke mo bi wo hodoma makase se wo ye dipa da sani
na wo check wo tenten na wo kese you will be a friend say BMI enipa bia wo tenten ene wo kese no e corresponde meti am say me modu chen hwan kura me modu chen alankasha that means I'm sick because wo hwa alankash ne tenten ne kese a en sese me amegina atieti asa me mudro etimi ye den chen sa ana sa alankash mu wo ha chen me a na me BMI ne ye correct a odo so yare enti ye wo susu dia bi wo ho no ma eno quite technical akra ye de wo tenten ene mudro ne correspond ye hwese wo ya yare ana se wo nya yare tu ye obi a BMI wo ye nipa kukura be omu odu gina scale su a eno nko ampo should give you a sign say wo say wo ye wo kese ye no ho adwuma because obi a ne mu odu wo ye nipa kese bia no stand high chance say obetima ba benya stroke amana ye menka so obi a wo ye kese bia nya stroke but wo hwe abodi nyansemu hwehwemu ne ade a obi a ne mu odu na on control ne kese ye no obetimi aboa no amana etimi aba benya stroke wo nuane bi won so a wo tu ani so obedi because say nuane no aya na eye depa ye enuane bia asrade wom enti ne wo nuane bi ho no ma ye wo biscuit ahodo no mo ne drinks ahodo ne some can foods ahodo bi bro say that the cholesterol e dey come because ene ma e dey ye de ne wo no moto so so wudi say nuane a cholesterol ne srade no wo mo na ye kan sen anwa aduane nuane a ye soche wa hu aduane sei aduane ye too rich in quote say baba be ku no we obi na wo say wunya any signs of the stroke bia e bobo so I think the last week or so ye kan bi ekoba ne sa e wo say wutimi e ya hwe na wo twe wo fi say nuane no nammono srade no ne ade obi hye da akọ market no wokoto enam ni sika so a no wapa ma me ne chewa say me paache wo mam srade ni bi ma me ne say o da bi o kan tunya srade me de mo a wo bewu no wo paache wo say srade kitikiti we na otwa ma me no wo paache ma me hunu mo bokura still na o je srade no wakoye nkwan no na srade na nane egu nkwan ni nyina ni wodi aduane wi a ohia sushi ansa na odi ahoro ne nsa saa nyoma ni nyina no eye bad habit a ebetimi lead you to stroke amana eden ayeye plus nyoma bebre na ede ba wo obi a obi pi wosoro a all the time bia obi pi wosoro o se wo hwe ohu ye se wo be work on your BP because the higher your BP the higher the chances of say obetimi develop stroke amana ayeye na obi a wo hypertension a ye kan wasemi no sans what diabetes then also draw closer to say ubenya so me kan say me mfa hunahuna na mo de me pese me nkyerɛ wo ne say the obey say obeya hwe the moment any of this condition bia no no wa ya hwe say enuane die titru no ubehwe ne ye especially oil so on rich food and namono srade namono mo ne ade no eto de bia na won so wadane aboa kakra sebi in quote na wadi aye vegetables wadi aye friends say salad ibi enye de bia na wo say wudi namono red meat sa eto de bia na watimi ade sa na ebe ya obebo ho ban na bibia mesi kwan na moja esementi ankodu wa adwemu nti no na wanya stroke ye kan wa asemi na nsunsuan so a obenya ne bi initially no wo ho a utimi se wani achi epopopo wa wani achi am sei epopo wa na ekọ ukọ bosomfo ana sosofo say sign of bad omen and a sign of good omen you yate be medically no wo doctor be ka je say wo be kadem nti e ba ne sa nyoma we ya bobos no na wa twe ho eden afiri ho ebu ha da na no sei no o ma mi bia no watimani mo sem doctor ma no nitimi popua na ese ya na we na pegia be 2 minutes na ejai early symptoms of a stroke na ebo odan ya chi kokoko sa se me pese me ba no no wa hyase exercise bia na wo ye nwunu anidi mu a no wa sesa na etimi aboa obi nso wa ne tifa timi dwa ne saa we nya migraine no etifa e dwa ne nyina ne say that part of the brain no it is a utifa no o left side no na eye wo saa o left side e ba ha o left side of the brain uti no na dwa wo saa na wotawu saa na se chi wo nan na wonsa wo wonsa nifa so a hye no se utifa no left side but tanya signs and symptoms bi ete se wonsa ne wona yetititi no mo ne ade a wo wonsa nifa so a the opposite end na no wahu se ne ebeye signs and symptoms of stroke bi na wo hyase atu anamon na enwoma bi ebetimi abo ama stroke na free so no na watimi ayeden aye another sign ni bi ne se wo sere a sisi ese me sere a o se sere ma wo beautiful
na we be makura na mo beautiful instead of say be handsome wani mte am approachable so minimum bi was some papa we hia no be say woni be bom punumpu what ya say minimum bi so 21st be say na kasa mu ojai o branch bi me kan yo mu nyina hu no de bia na nim adi serious masa sere kama na wo sere kama sa da wo sere obi benya stroke ana o manya stroke o mutime sere o sere no o manim ni nyina ntimi ye ame fa we ne nto na me sere na hwe how practically medically yede oh I don't know how to say medically yede sere yede stroke achikwan so o mesere so se manim ay kama manim ni nyina tretre de dwa kama be se wo ho ana se mesra ensi na manim no one side na yeden etimi yeden other side entimi ABS press eno ya another sign tosi bieu wo ho no na wote ya wo abeti say wo pe sa na wote ya wo ho na wonya accident bia we live your okay so okay last week referred pain we liver we lungs pancreas ni ade no eno heart okay be wo peja won sa wote ya obi sa peja me sa na edu say wontimi peja ne sa anye say bieu ba ne sa no wa hye say utu ana mo smodidie mu intentem so na exercise ni ade no wa ye na etimi aboa ama wo so etimi abo ho ban every stroke ho ansa na abonso obi entimi peja ne nsa kora wontimi ntu ne nan kora wontimi mie na no because na pantan na yeden akasis no jaw no akasis so that means say akwa kodum pempenso a free the early signs and symptoms say friends say transient ischemic attack no stroke ebon kokoye no free ho na afi akọ the real stroke na ekoba ne sa na nipa ne nsa da no ho ene ade the secret wom ne say mahwe stroke fo bebre but the mema ba be hu ni say stroke ye won nsa bonkum so that is on left side of your body na ayana eden pa say obetimi recover na it take longer time so be recover mpa ansa na ho etimi ayeden ato but say omo stroke obehu so ma recover stroke intentem bia ndodo na no omo na stroke na attack the right side of the body because ye nipadua no ye can stroke bia talking about the brain no na ye kase moje be kwakodu adwem na say ye kasa fa circulation ho and ye nsa bonkum so na circulation is very important to the body ntina ye chichire wonsa bonkum so na eja nifa no menti nyoma bia obeya ma aboa wo circulation no including say obeda wonsa bonkum so mi twam ho anu musu aba mi twam ho na ma no musu na je say ye ba bebo your friend saying 21st can you advert no for 4 minutes 48 seconds na u besua na nyankopon ya adom a December no utimi ye bie phone line na utimi memeke cancer nyina se de te a ye no ko Dubai fully package hospital bia nya bi da obi a bi da no ma ne saso donka etino me no musu aba na nso tie ye ba ye be ko phone lines no so me ba cho ye ko phone lines na nya ha na obepe Dubai ye no enya ndu ho o question bia wo fa pomden ho stroke ni chirechire mu a media ma no the question bia na ade a wo fa ho symptoms bia won't ask we ni padua mu no obetimi aba ahoma ne so wo 0551931931 0551931931 na 0548931931 we healing point me dey the Dr. Blessed Foster ni padua se a ote ayaresase esono se wo apomuden ana esono se wo ahoden yare bia woni efre timanu maduro abra woni yare no kofa bai we 21st clinic yenyina so a ye de sa yare wo 21st clinic no yare a amanfo titru ni abrochirefo enim se yesa pa no ene yare afre ne se sciatica se ye kase sciatica eye ehuma bi a efri osisi achi se de ohu screen so yi fa wo to ase fa wo nantu besi fom aya na etwetwew eye wo ya tutu tituni anadwo itimi ka wona ba kope se de ohu na ema se wonante akakra na eye wo ya ntimi nyina na so etimi ma mpabo akra mpo wura ohu 21st clinic ibenya botre achirechiro mu wahu se
se yare na eso afa osisi achi ni nyina no ewo ni free ye lab emoje mu ahwehwemu bia ubehia no ye de ma wo ye san so etwa scan se opesu hu se de enwoma sitie ewo ye funu mu pesu hu se akora ne da ye onaye o kidney o liver o brebo o pancreas o yem nwoma nyina no etwa ho mfonyi ne ye hu adekropote a haw na ye wi a ye de abibiduru a ekwa anim ye ye hwehwemu customizing highly efficacious medications and ye de ema wo fi say what 21st clinic no ye gidi say enyoma ema ye yare wa asase su nyina enemre yi mu no dodo na no efri ye nuane die mu enti se aduro foforo ekofa yenum akwa ewo sendro no ehotie esono mfidi a ye de hwehwemu ena sono mfidi a ye de sayare ewo 21st clinic na ye branches no ahodo na edoso to be fan number ye the screen so na wafre esanse ye wo Accra Kumasi Techiman Enkranza Wenchi Sunyane Brekum Goso Debiso ene Dwaboso Chesemfonia uhu nyina no every 21st clinic fe ye number mienu egu screen so na yenchro yasue ya eben wo se eye akomayare esichire yare otu asintini atwetwen wayase etutu typhoid ulcer ayemkro oboa no ehyehyew wachika se no eye wo ya etutu ojunso ntentem ohunam nyina adwa o se de mokwa ye ho no kawakoma toyem fre ye call center for no sisia ewo 0540 311 311 0540 311 311 and 0546 616161 yebejo so nchechiremu ne branch na hodo de ben oni nyina no benya abotre na ye ne wadi nkomo se yare enkoa na etete wemu wani njia misro kanwakoma to yem esanse Nyankopon edi 21st clinic Abril say be you were free amane ne atete oyewa ufam efayare shen so say yewo Accra Kumasi Techiman Enkranza Wenchi Sunyane Brekum Goso Debiso ana Dwaboso ye adwuma fridjuada edi kosi memenda so wani je ebibiduro ho nko ade a ene na eye 21st clinic ana clinic of your time all right clinic of your time we eye 21st clinic here main jingle ye de ko challenge no na yetimi akọ eye Dubai anniversary na ebidi no this time round no ye nko Kigali bio ye ko Dubai enti de boy no wo be se 3 months or so we di besua take say wo September October November 3 months mu ana de edini baba ni ama sign do no na waka ne kama na afei wa ubedi nkuni mu na obetimi aye no na ye ne wako Dubai no edi aba ene ebedi stroke hu nkomo afutuo bia wasamede ma no mede amu wawie obi se nsem no de okane se de na ya na ne ye no so eyeden yo mete wase pa enti e ba be ko ahoma ne so question bia wo efa wapomdin bia ho including stroke no obefre na wabisa number ne ye 054 0548 931931 0548 931931 and 0551 931 931 Pacho udini baby akaze free Pacho udini baby akaze free ya pim je te kwa ti brother fit te chima ya
But who's an now all baby say I die I better say a day in Sabun Kuman and I'm better. When Sabunkum so nipa bia na na be say o da when Sabunkum so e boa ma separation ye come. Yeah, that's fine. Yo. But also we need baby akaza free. Hello. But you need baby akaza free. But your son brave you. Okay. Wait me anom nso bebre. Na wa hwebe say okọ hospital. Na with me ko check ya de kra so yes sir. But you did baby akaza free. Hello, me bache me Abdul Majid. But you akaza free. Me bache akaza free restaurant of Sahi. All right, but you eat you. Me bache dog. Asema out and machine yi pa na me I student manya 23 years na. That something me na bi wo me so. Na me awe pa sebe bitum ana mo abusunya ni di no da ma ni re. Na me se da me so wa kire me se wo ba bo am ya. Na me di no e had akwati bi aboni mo pa na. What's now kind of brave you na you hu kwan de befa so. Me pa to me se stroke na mo kan me was ni bi wo me hu bebi. I said me kom na me obi a me school parent ni afu bi a me ba fa ko a. Yes, I have a cousin card chin aboa ho na bra na hwebe de waka ni de na yese e wo se yetimi hwe na ye boa na ye treat ma o se bi fine you party me mo west no chef fine chef ya asanwe so de obeben dwabo so nti udin no odi udin a wo wide card so Abdurrahman on yeah nti dwabo so for 80 yankopon ya adoma e free adwade ko me party mo se me say yankopon ya adoma e free dwade ko no okwa ye behwa ma wai mati do yo that's it and papa I didn't last one I made no yo one can say obi o baby adam about ni baby akasa free doctor hello doctor because of you this so check me about you etio hello tell me too pa me so me wa ya na me sabo ko no me e ba me 65 ko no me ya pa ba ko bi kan na o me se la bibia nya me e so e ti ma me say ni na ti me ya din e so me hu din ta ma ya ta o ye fast na che pa ja se fasting the last time I fasting that ben pa ja se me ti do kan akom kire e da atwa to a wo kire wo kom se o nipadua na wo kire kom ya da ben wo do ani bu a da me ya dai fasting hello oh what da me ya dai fasting wo kire kom da wo kire kom oh menye ni pa me ta kire kom the last time I wo kire kom pa wo kai abe bosumi anamfie be seni oh menye ni pa ma kom de me pa menye ni pa ma kom de me enti etore bi a yare bi basa na fatusu netie o de ko hospital na ehwehwa na yehu atwa scan na ye lab ne ade etore bi a na o de yefu na to kakra gwa kom kire no so ya another way of say we healing nipadua no enye de bia na wo se wudidie enti se okoye lucky na o de wo hia enti no de bia no sebiska o fie enti de bia odidi a etore bi a rebi we ba wo hwehwe kira kwan ya wo be wo ye fast na medical fast na ya kire no ye fruit and vegetable fasting bi say we di fruit nkwa na nsu a wanoma no nkwa within 24 hours ebe boa ma sa anyoma no be so be wie na yare bebre ko ya kire wo hada all right pacha odi baby akaza free odi baby akaza free pacha odi baby akaza free hello
Bacho tie me wo phone ni mu. Udi ni baby akasa free. Bacho no Siaboa. Siaboa Bacho Asamoah. Bacho etie o. Bacho Sano Batrino Nemia, Oh, okay. That's a pa. But you didn't be a free. We didn't be a free. We be a TV, but you didn't be a free. But you didn't be a free. Hello. Low radio, no, Cassan 18. If I saw your friend, watching. About you 18. I'm going to work at the gym with him. I said, you are have that belief, Mr. Winston. But my guy, I'm with you, and me sugar and money in the mouth with you. But just say, maybe sugar, no, you know, say, you will be one year. I can't program. And I made for no desire. My guy, and one is at a nominee, many idea. And that's all. Now, we will be as a den of a I never think I mill, sugar, a credit woman. Aha, sugar a crab room, they are sending and shut down having. An army boy. Yes, sir. But we didn't be a gazette, low radio, no cry. Last caller, low radio, no matter why. Okay, but we didn't be a gazette free. But you, online when you crowd. Hello, but you didn't be a gazette free. Hello, Amani. Where Dr. Blazer? Oh no, was Sakura or coffee. But you didn't be a gazette free. But I'm from Daniel Casafi Tamale. Oh, Tamale, a hobble there. I'm here doing Tamale, doctor. Yo, I no pay it you. But I'm on you may say in the funnel. I said, one there was also. One there was also. One there was also. You was so shaky. I think I'm the reason why I'm here. But yes, sir. You might be now here. You might know we are active. We exercise. But I'm a soldier. Aha, and I'm with the exercise right there. Okay. Unim. The obey say, you garlic therapy be a timie. Nate me Babiana, and yet come as I say, Bibi Bessina, won't you fetch that Quansana will apply such solutions. No, and think Cabay and Cow the Oko Hospital now examine when you who had the corona. How none yet. The Bibich the was I can't cry and say because I had Yanni. Aha. Okay, I'm sure we. Na mention on a young. But your last caller. But you doom TV no cry. Hello. But you didn't be a gazette free. If I show me David. But you ate you. Because I feel maybe the answer. New Edbiase, but you ate you. Talk about you. No, I'm one of to trim one day. No, the car wanted the nature. Now, what am I shaky? One said, your home now to trim from the tea. They see the nasty man. I want to also. Once a man answer, man, no, it cannot say for now. So what I say, if you can bring to Ganaja, nothing is beer. But you voted 3 minutes straight, but if you ask me, I ask me, how did you coach? I say, he said, take some, it can be something, it's maybe. Jama, I have sorry. You want to say, oh, Mobia, and I say, I didn't get the idea, yeah, or the kitchen. Who if you say? If I show 29. 29, okay. Now, BP, you check here. I almost say I come on here. If I join them, check last week, you can be checking 126 by 80. Okay, and I wouldn't need one day draw so for any condition. Be a Saturday, you make hospital right.
Munya dog, yes, I see, in my area, one can be that's on the boat. Oh, okay. Martin, to the fatus na 80. Pacho, yentimi fa frefo bia bio na. Akasi menum na ya sori so. The offer free, so jadi no offer free tamale no. One my way. A wakasa twa to from new edibiase. Omo answers na mede bana yetimi de healing point na ba we ene day. Na answer na mekɔ ne answer ne so no pacho BJ Designs. Ono na ahya matale kama kama yi. Na wohwe na watwi bia no ntale a mehye kama minhia ne da mi ni nhia sei da minim no kura nso bi gina ho no mo hwem picture keke ebeba na pepepepepe obi susu a minim no meko be susu mi bia ta no beba pam na mesime pe short na no aye ne singlet ebi wo kura na yise me de mameba ti BJ Design no Pankrono market udu ho no ma frɛ no one friend na ukokoto obi nsem no opam batakali bia mo abra ga wo pe jampa wa wasem ne number ni 0243 20 31 44 0243 20 31 44 0243 20 31 44 se wo dwabo so wo tamale wo takrade wo akra wo Belgium wo US de hia so de picture be send no ensuro kura se wo de picture send no mfa nye sunsun dwuma bia be wo be hwe size no wo be pam ebe top kama nti no afre ye no na watimi ahya wontale program bia die na okaso ko hospital akwa malaria no mo test ya mo se ba honam so twen unya sign bia che se wanya stroke Bible say yenhwehwe na yenkoso mum na obebie ye nti opa change baby a ko hospital no. There are other series of tests a bit my and now we am in tanka but condition and about 21st and come any beje pa nanki en show and how ho bro boase oba be to Dr. Hassan ho otie obehwe kama oboase unya du oboase ase wo pe aye Court Junction udu Court Junction wa ufinu edubiase de oba be station usi station wa no afa taxi say wo Kumasi kwan so Court Junction ho na 21st clinic wo na yentimi hwe saa wo honam na twetwe ne symptoms na unya with stroke ni na no ebekọ check cholesterol no nyamanyama bebre ne ahwe na wo ho atimi aiden ato saa nso na so jani ne so saa once a wo exercise ne ade mukra nso de na check up kra motaye ne ade no I think say wo behia alternative way bia wo betimi dia solve na me kasafa garlic no ho makasime mienu pe na time no aso yankopon ya adoma next week no ye ba ebesada a kire nwoma ye betimi ne garlic aye nwoma bebre on asthma enye cholesterol nko ane srade nko a ye wo yare bebre obi a wo home ensisu ne ade garlic nso de ye aduane enye duro enso so eye duro ye ba be kire ni nyina na obi a wo issues bia obetimi de garlic edi dwuma no na yetimi a chenti next week no pe garlic mba cho pe de ekokọ no uze okoto garlic a ye wo de na haban no kata ho no cover na ye red ne ye wo de white the all red ne bo de chin fita no enti e ja de ne bo of na to de ne bo de no kokọ no na ye de besua de aya de na ebetimi aboa ye pa ba bia wo bia no we healing point ane ye de bro no 21st clinic ya me ye adwuma wo no eno na afa sa adwuma de we hu nyina ho ka na ye wo branches bebre ye wo Koforidua ye wo tema no community 1 Roman church na chi ye wo Kaswa Obom road new ECG office no opposite ye wo Dome annex e wo Dome St John's Ekobang na chi ye wo Kumase ehwa overseas ye wo Sunyane regional hospital first gate wa ukosi second gate a wayira Sunyane regional hospital first gate ni hwe nim wa ye wo ba bia wo restaurant ho ya Abrunsan kese kama ane ye wo mu sanso na wenchi so ye wo Kremo store edan no achi ho na 2 weeks bia kronfo wi aye no enche bia ho so be free o na afi so ye wo Dwabo so ye wo Debi so ye wo Nkokọ ye wo Koforidua ye wo Takorade oboase de ma kire ane ye sanso wo eye takwa no Roman stores opposite e wo takwa e wo so ye wo me amfa numbers menu we maw na nya abotre na frɛ aya na ewie program say na ofra aya na wuntanya because nipa dodo na efre tu de o store number no siatica on store number no siatica na afre echiri na wayɛ den na wafre
number no 0540 311 311 0540 311 311 0540 311 311 and 0546 61 61 61 0546 61 61 61 0546 61 61 61 yɛda tiefoɔ ɛne ahwɛfoɔ nyinaa ase ɛnɛ daakye hema mɛka yɛn sɛ nti no 21st Canada birthday 10 list na ne yɛnya bi wɔ ha ti nyankopɔn yɛ adoma next week yɛbɛhyia ɛwɔ Healing Point so dwumadi wei no bɛsa hwɛ no repeat ɛwɔ Sompa TV ɛwɔ Multi TV decoder no so Sundays anwumre 7 p.m. bia yɛda obiara ase. No abo yiri di na yɛ de asɔsɔ prɛko. Sa method na fe na aba na.